hari abantu bayobora ibihugu hakaba n'abahindura amateka yabyo. Mu gihugu cya Qatar, umugabo umwe yakuye igihugu cyari kizwi na bake kigira kimwe mu bifite ijambo rikomeye ku isi. Ni Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Yayoboye igihugu cye mu gihe cy'impinduka zikomeye, yubaka ubukungu bukomeye, yagura ijambo rya Qatar ku ruhando mpuzamahanga kandi asiga umurage ukomeye uzahora uvugwaho. Nyuma y'inkuru y'itangazwa ry'urupfu rwe, abantu benshi bongeye kwibaza ku buzima bwe, ku rugendo rwe rwo kugera ku butegetsi, ku byagezweho ku buyobozi bwe, n'icyo umurage usobanuye kuri Qatar n'isi muri rusange. Muri iki kiganiro turagaruka ku buzima bwe bwose, kuva akiri muto uko yahinduye amateka y'igihugu cye, kugeza ku mpera z'urugendo rwe n'ibyo yasigiye abazamukomokaho n'isi yose. Muhawe ikaze. Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yavukiye Doha muri Qatar mu 1952. Akurira mu muryango w'abami wa Al Thani. Yize amashuri ya gisirikare mu Bwongereza, aho yahawe ubumenyi bwamufashije mu buyobozi no mu mutekano w'igihugu. Agarutse muri Qatar, yinjiye mu ngabo z'igihugu aza kugirwa umugaba mukuru wazo. Mu 1977 yagizwe igikomangoma cy'umurage Crown Prince. Atangira kugira uruhare rukomeye mu miyoborere y'igihugu no mu gufata ibyemezo bikomeye. Uru rugendo nirwo rwamwinjije neza muri politiki ku mugaragaro, ndetse rumutegurira kuzayobora Qatar mu myaka yakurikiyeho. Kuwa 27 Kamena 1995, Qatar yabaye igihugu cyaciye agahigo mu mateka yacyo ya politiki. Uwo munsi Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wari umuraganwa w'ikamba cyangwa se Crown Prince yafashe ubutegetsi asimbuye se Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani. Ibi byabaye mu gihe se yari yagiye mu kiruhuko mu Busuwisi. Mu gihe atari mu gihugu, Hamad yafashe ubutegetsi ku nkunga y'abayobozi bakuru b'ingabo, inzego z'umutekano n'abagize umuryango wa cyami. Ibi byabaye nta mirwano cyangwa kumeneka kw'amaraso bibaye, ari nayo mpamvu byiswe ihirikwa ryabaye mu mahoro, bloodless coup. Ariko se yari yarayoboye Qatar kuva mu 1972, kandi nubwo igihugu cyari gifite umutungo wa peteroli na gazi, n'icyari cyaragize uruhare rukomeye ku rwego mpuzamahanga. Hari abanengaga uburyo ubukungu bwari buyobowe n'uko igihugu kitari gikoresha neza umutungo kamere gifite. Hamad we yari afite icyerekezo gitandukanye. Yizeraga ko Qatar yagombaga gushora imari mu kubyaza umusaruro ububiko bunini bwa gaze karemano, guteza imbere uburezi, ubuzima, ibikorwa remezo no gutuma ijwi rya Qatar ryumvikana ku rwego rw'isi. Nyuma yo gufata ubutegetsi, se ntiyabyemeye ako kanya. Mu 1996 habaye amakuru avuga ko hari umugambi wo kugerageza gusubiza Sheikh Khalifa ku butegetsi, ariko ubutegetsi bwa Hamad bwatangaje ko uwo mugambi bwawupfubije, maze abantu bamwe batabwa muri yombi. Mu gihe Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yafataga ubutegetsi mu 1995, Qatar yari isanganwe ububiko bunini cyane bwa gaze karemano buri mu gice cy'inyanja kizwi nka North Field, kimwe mu bibanza bifite gaze nyinshi kurusha ibindi ku isi. Nubwo uwo mutungo wari uhari, ntiwari urabyazwa umusaruro ku rwego rwawugira inkingi y'ubukungu bw'igihugu. Hamad yabonye ko ejo hazaza ha Qatar hashobora kubakwa kuri gaze karemano aho kwishingikiriza cyane kuri peteroli. Yafashe icyemezo cyo gushora miliyari z'amadolari mu kubaka inganda zitunganya gaze karemano ikavamo LNG. Guverinoma ya Qatar yakoranye n'ibigo mpuzamahanga by'ingufu mu kubaka inganda, ibyambu n'amato atwara LNG. Ibi byatumye igihugu gitangira kohereza gaze nyinshi cyane cyane mu Buyapani, Korea y'Epfo, Ubushinwa, Ubuhinde no mu bindi bihugu bifite inganda zikenera ingufu nyinshi. Mu myaka yakurikiyeho, Qatar yabaye umwe mu bohereza LNG benshi ku isi. Amafaranga yinjiraga muri ubu bucuruzi yafashije igihugu kubaka ibikorwa remezo bigezweho, ibitaro, amashuri, za kaminuza, imihanda, ibibuga by'indege ndetse n'imijyi mishya. Uyu mutungo wanatumye Qatar ishora imari mu bihugu byinshi binyuze mu kigega cya leta kizwi nka Qatar Investment Authority, gifite imigabane mu bigo n'imitungo hirya no hino ku isi. Mu mwaka w'1996, nyuma y'umwaka umwe gusa afashe ubutegetsi, Sheikh Hamad yafashe icyemezo cyahinduye amateka y'itangazamakuru. Yashinze televiziyo ya Al Jazeera ifite icyicaro i Doha muri Qatar. Muri icyo gihe ibitangazamakuru byinshi byo mu bihugu by'Abarabu byagenzurwaga cyane na za guverinoma. Guverinoma ya Qatar yahaye Al Jazeera inkunga yo gutangira ibikorwa, inahabwa abakozi bamwe bari basanzwe bakorera BBC. Al Jazeera yatangiye kwamamara kubera uburyo yatangazaga amakuru yihuse kandi ikagaragaza ibitekerezo bitandukanye. Ibyo byayihesheje abakunzi benshi, ariko binatuma bamwe mu bayobozi bo mu karere bayinenga.
bavuga ko yivanga mu bibazo by'ibihugu byabo. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21 Al Jazeera yarushijeho kumenyekana ku isi yose, cyane cyane mu gihe cy'intambara muri Afghanistan ndetse no muri Iraq, aho yari imwe mu nzu z'itangazamakuru zagezaga amakuru aturutse aho imirwano yaberaga. Nyuma yaho yatangije amashami atandukanye arimo Al Jazeera English, bituma amakuru yayo yatangira gukurikiranwa n'abantu bo hirya no hino ku isi. Kuri Sheikh Hamadi, Al Jazeera ntiyari televiziyo gusa, yabaye kimwe mu bikoresho byafashije Qatar kugira ijwi rikomeye ku rwego mpuzamahanga, ndetse no kuba igihugu gito ariko gifite uruhare runini mu biganiro mpuzamahanga. Icyakora ibikorwa bya Al Jazeera byakomeje guteza impaka. Hari abayishimaga kubera gutanga urubuga rw'ibitekerezo bitandukanye, mu gihe hari n'abayishinjaga kubogama cyangwa kugira uruhare mu makimbirane ya politiki. Ibyo byose bituma gushinga Al Jazeera bifatwa nk'imwe mu mpinduka zikomeye Sheikh Hamadi yasize mu mateka ya Qatar no ku rwego mpuzamahanga. Iyi mpinduka yo mu 1995 yabaye intangiriro y'igihe gishya cya Qatar. Mu myaka yakurikiyeho, igihugu cyahise gitangira guhinduka cyane mu bukungu, muri diplomasi no mu ruhando mpuzamahanga, ibintu byatumye Hamadi afatwa nk'umwe mu bayobozi bahinduye amateka y'igihugu cye. Mu gihe cye, Doha yabaye ahantu h'ibiganiro hagati y'impande zihanganye. Qatar yagize uruhare mu biganiro by'amahoro muri Libani, Sudani, Palestine, Yemen, Somalia, Eritrea na Djibouti, ndetse ubu n'umwe mu bahuza bakomeye mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bihanganishije AFCM 23 iharanira uburenganzira bw'abanyekongo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu 2008 ibiganiro byabereye Doha byatumye impande zari mu makimbirane muri Libani zigera ku masezerano y'amahoro. Muri Sudani naho, Qatar yagize uruhare mu biganiro byagejeje ku masezerano y'amahoro ya Darfur yo mu 2011. Kimwe mu bintu byasize amateka mu buyobozi bwa Sheikh Hamadi n'uruhare yagize mu gutuma Qatar ibona uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'isi cya FIFA mu 2022. Mu myaka y'ibihumbi 2000 abantu benshi bibazaga niba igihugu gito nka Qatar gifite abaturage bake kandi gifite ubushyuhe bukabije mu mpeshyi cyashobora kwakira irushanwa rikomeye nk'igikombe cy'isi. Ariko Sheikh Hamadi ntiyacitse intege, yashyigikiye umugambi wo gusaba kwakira iri rushanwa, ashyira amafaranga menshi mu guteza imbere ibikorwa remezo no kwemeza FIFA ko Qatar ishoboye kuryakira. Kuwa kabiri Ukuboza mu 2010 FIFA yatangaje ko Qatar hari izakira igikombe cy'isi cya 2022. Ibi igihugu cya mbere cyo mu burasirazuba bwo hagati n'icy'Abarabu cyahawe ayo mahirwe. Icyo cyemezo cyatunguye abantu benshi ku isi. Nyuma y'icyo cyemezo, Qatar yatangiye kubaka stade zigezweho, kwagura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Hamadi, kubaka imihanda mishya muri Doha, amahoteli n'ibindi bikorwa remezo byatwaye miliyari nyinshi z'amadolari. Nubwo Sheikh Hamadi yeguriye ubutegetsi, umuhungu we Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mu mwaka wa 2013 yakomeje gufatwa nk'umwe mu batangije uwo mushinga. Manda ya Tamim niyo yarangije imyiteguro no kwakira irushanwa mu Gushyingo n'Ukuboza 2022. Igikombe cy'isi cya 2022 cyagenze neza ku rwego rw'imikino, ariko cyanaherekejwe n'impaka. Hari abanenze uburyo abakozi b'abimukira bakoreshejwe mu kubaka ibikorwa remezo ndetse n'ibibazo by'uburenganzira bwa muntu. Qatar yo yavuze ko yakoze impinduka nyinshi mu mategeko y'umurimo kandi ko hari byinshi byanozwe mbere y'irushanwa. Mu mwaka wa 2013 Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yafashe icyemezo cyatunguye abantu benshi ku isi. Nyuma y'imyaka 18 ayobora Qatar, yatangaje ko yeguriye ubutegetsi umuhungu we Sheikh Tamim bin Hamad wari ufite imyaka 33 gusa. Mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati, abayobozi b'ibwami bakunze kuguma ku butegetsi kugeza bapfuye cyangwa kugeza igihe uburwayi bubabujije kuyobora. Niyo mpamvu icyemezo cya Hamadi cyafashwe nk'ikidasanzwe. Mu ijambo yagejeje ku baturage ba Qatar kwa 25 Kamena 2013, yavuze ko igihe kigeze ngo urubyiruko ruhabwe amahirwe yo kuyobora igihugu no gukomeza iterambere ryatangiye. Yagize ati, mu ncamake igisekuru gishya kigomba guhabwa amahirwe yo gufata inshingano ndetse no gukomeza kubaka ejo hazaza h'igihugu. Nyuma yo kwegura, Sheikh Hamadi ntiyongeye kwivanga cyane mu miyoborere ya buri munsi. Umuhungu we Tamim niwe watangiye kuyobora igihugu nka Emir Musa wa Qatar.
nubwo yavuye ku butegetsi abantu benshi bakomeje kumufata nk'umujyanama w'icyubahiro. Ubunararibonye bwe bwakomeje kubahwa haba muri Qatar no ku rwego mpuzamahanga. Muri manda ya Sheikh Tamim gahunda nyinshi zatangijwe na se zarakomeje. Qatar yakomeje kwagura ibikorwa bya LNG, yakira igikombe cy'isi cya FIFA mu 2022 kandi ikomeza kugira uruhare rukomeye muri diplomasi mpuzamahanga. Abasesenguzi bavuga ko icyemezo cya Sheikh Hamad cyo kwegura ku bushake cyagaragaje ko yashyize imbere ihame ryo gukomeza kubaka igihugu kurusha kugundira ubutegetsi. Nubwo hari ibitekerezo bitandukanye ku mpamvu nyakuri z'icyo cyemezo, nta gushidikanya ko cyabaye kimwe mu byaranze amateka ya Qatar ya kijyambere. Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani azibukwa nk'umuyobozi wahinduye Qatar mu buryo budasanzwe. Yasanze Qatar ari igihugu gito gifite umutungo mwinshi ariko kidafite ijambo rikomeye ku isi. Yasize igihugu gifite ubukungu bukomeye kikaba icya mbere mu kohereza gaze ku isoko mpuzamahanga. Gifite kimwe mu bigega bikomeye by'ishoramari ku isi, igitangazamakuru cya Al Jazeera, Qatar Airways ndetse n'ubushobozi bwo kwakira igikombe cy'isi cya FIFA. Icyo Sheikh Hamad yerekanye ni uko igihugu gito gishobora kugira uruhare runini ku isi iyo gikoresheje neza umutungo wacyo, kigashora mu bumenyi, ikoranabuhanga, itangazamakuru, siporo ndetse na diplomasi. Mu myaka 18 gusa, Qatar yahindutse urugero rw'uko icyerekezo kirekire n'ishoramari mu nzego zitandukanye bishobora guhindura igihugu kikava ku rwego rw'igihugu gito kikaba umukinnyi ukomeye ku ruhando mpuzamahanga. Ubuzima bwa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani bwasize igikumwe gikomeye mu mateka ya Qatar, kuva ku miyoborere ye kugeza ku mpinduka yazanye mu bukungu, uburezi, ubuzima na diplomasi. Asize umurage uzahora wibukwa n'abaturage b'igihugu cye ndetse n'isi muri rusange. Mu ruyitabaruka rye yashegeshe benshi bamubonaga nk'umwe mu bayobozi bahinduye isura ya Qatar, bituma ubutumwa bw'ihumure n'icyubahiro buturuka impande zitandukanye z'isi bwiyongera. Nubwo ubuzima bw'umuntu bugira iherezo, ibikorwa byiza n'umurage asiga bikomeza kubaho. Izina rya Sheikh Hamad rizakomeza kwandikwa mu mateka nk'umwe mu bayobozi bagize uruhare rukomeye mu kubaka Qatar ya none, kandi ibyo yakoze bizakomeza kubera isomo abazamukomokaho n'abazaza nyuma ye.